Emagumbini amanye omhlaba siyabingelela. Ake ngikhulume nomuntu osaziyo isintu. Umuntu ongathathelanga isintu phezulu. Umuntu ongazange akhe isintu njengamanzi. Kodwa-ke osaziyo isintu. Lalela-ke mhlobo wami, uma ngabe mina ngithi imali esheshayo ngiyayenza ngoba angithatheli ukuthi ngiyenza inzwabethi. Ngiyenza isintu, ngisebenza ngomuthi engizigubhela wona, ngisebenza ngomuthi engizihlanganisela wona, ngilungise iy'mpilo zabantu zihambe zilunge. Ingakho-ke mina angihambi ngilande imithi ezindaweni kuphi nakuphi, kodwa-ke mina umuthi wami engiwusebenzisayo ilo muthi engizihlanganisela wona abantu ukuze baphile, abantu babe bazonikeza izibongo. Wena mhlobo wami othi ufuna imali esheshayo, imali esheshayo ikhona. Ake udinge indwangu emhlophe, indwangu emhlophe, undingele isitshayi esimhlophe, undingele ama-packs lawa okhuni okunika impahla, ubuye nawo ngikusebenzele. Ngizokutshela-ke ukubana uhambe ufike uyenze kanjani ekhaya lakho ukuze uthole le mali esheshayo. Njalo okunye nokunye engikwenzayo mina ngikwenza ngokuhlaziya into yomuntu, ngikwenza ngokuhlola into yomuntu. Noma ngabe kunzima kangakanani empilweni yakho, mina ngiyakwazi ukuthi ngikusebenzele uphumelele nawe njengabanye abantu ubuye uzongibonga. Ngathi mina imali ye-overnight ngu-4,500 inkanyiso yayo. Kungenzeka noma ngabe kunzima kuwe, kodwa uma ngabe ukhiphe u-4,500 wakho ungayenzakala nge-overnight, kodwa okusalayo ngiyakwenzela uphumelele mhlobo wami, izinto zakho zonke ozifunayo uzithole ngalolu hlobo engisuka ngithembise ngalo. Kube khona-ke eka-3 days ingu-2.5. Ngiyasebenza futhi ngazo zonke indlela ukubona uyithole. Ngiyakwazi abaningi selihambe izindawo eziningi lingalutholi usizo, kodwa-ke mina ngizinikela ngazo zonke indlela ukubona usizo kimi uluthole noma ngabe kunzima kangakanani. Wena engithi ubuya ne-packs, ubuye nendwangu emhlophe entsha, ubuye nesitsha esimhlophe esisha, le nto yakho uhamba uyekwenzela lapho okungekho khona muntu wesifazana. Ngiyabuya lezo zinto ngizisebenze, ngikusebenzele zona. Uhambe uyosebenza ngale ndlela engikutshele ngayo, uyithole imali yakho, ubuye uzonikeza u-10% wami uma ngabe usuphumelele. Kunjalo futhi siyakwazi ukuba siyenze online imali ye-overnight ka-4.5. Ngiyakwazi ukuyenza online imali ye-3 days ye-2.5, ye-3 days eba ngu-2.5. Ngiyakwazi ukwenzela online mhlobo wami. Into ebalulekile ukubona unginikeze isithombe sakho, unginikeze ama-details wakho, igama lakho leqiniso, hhayi igama lakho lo-Facebook, hhayi igama lakho walidobha, ngoba abaningi lidobha amagama. Engifuna igama lakho eliqonde igama lakho owalethwa ngabazali. Yikho engikufunayo mhlobo wami, ngiyakusebenzela ngikunikeze konke ongabe ukufuna ngesintu esiphelele. Abantu abaningi bayabuza, ingabe inobungozi buni le mali? Ayinawo ubungozi le mali ngoba mangabe ngiyisebenzile ngakwenzela yona yangena kwi-akhawunti yakho, ifika ihlambulukile, uyayisebenzisa ngendlela le ofuna ngayo, kodwa-ke ungayisebenzisi kumantombazana. Sebenzisa izinto ezibonakalayo, yakha ikusasa lakho elihle. Ma ngabe sesikuthwebule le mali, ngifuna ukuqondisa le mali siyayithwebula. Khona indlela esiyithwebula ngayo, sikufakele yona kwi-akhawunti yakho. Ikhona indlela esikuthwebulela ngayo ukubona siyifake endlini yakho ukuze uyayisebenzisa. Ungasirobhi-ke uma ngabe imali leyo suyitholile. Le yi-10% engiyifunayo imali oyitholile, ngisuka ngiyifuna nami ngoba ngikusebenzele ngeqiniso laphelela. Yingakho-ke bantu bakithi ngithi philani konke amagumbi amane omhlaba. Abagulayo mabasinde, abasey'ntolongweni nabo mabaphephe, abasezindleleni ngaso sonke isikhathi, baningi abasebenza ezindleleni.
umhla namalanga, kodwa-ke abanye abantu basuke bengalibonanga lolo suku ngendaba zokuthi basebenzele ezindleleni bangena ezinkosini, kodwa-ke liphahle lingakhohlwa ukuphahla ukubana liphile ligcine ngamadlozi wenu ayiwo aliphathisayo ngaso sonke isikhathi. Liwasebenzele, liwahlabele lapho kumele liwahlabele khona, niwabonge, ningawalahli uma ngabe liphumelela. EnguDlozi Khulu khulumayo, 083 2066 954. Ngiphinde futhi nguDlozi Khulu okhulumayo, 083 2066 954. Ngifonele uDlozi Khulu uma ngabe ufuna usizo. Mina ngenza isizo lokubana abantu bajabule, ngenza isintu sasemandulo esangiso engasithola futhi abantu besenza esasishiyelwa ngabantu abadala. Angisidobhanga isintu endleleni, mina ngenza isintu lesi engasishiyelwa ngabantu abadala ukubana abantu baphile. Udinge into engemhlophe, udinge isitsha esimhlophe, udinge u-4.5 wakho, udinge i-2.5 yakho. I-4.5 i-overnight, 2.5 ingeka 3 days. Ilokho imi ngaleyo ndlela. Sibonge bantu bakithi kulabo abasizwisisayo isintu. Sibonge kulabo bantu ngaso sonke isikhathi abasilalelayo nathi-ke singabantu abazehlisayo kwizigulane zabo. Philani konke amagumbi amane omhlaba.